Yoweri Kaguta Museveni amaze n'akkiriza nti guno omulembe gw'abavubuka era bw'atyo asuubira okukwasa His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine entebe nga bw'inotambula. Omukulembeze waffe, omukulembeze w'abantu, His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asuubirwa okuba nga y'omu ku abo abagenda okubeera ba president okutandika n'omwaka ogujja mu January wetugenda okuba akalulu nga 14. Omukulembeze waffe His Excellency the elected President of Uganda ensonga bw'ati bw'agenda mu maaso n'okuzisengeka ate era n'okuzinnyonnyola. Twongera obajjukiza n'obategeeza baganda baffe abantu baffe nti pulezidenti w'eggwanga lino yalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ku lw'abannayuganda era ng'atunudde okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tutereeza okulaba ng'eggwanga lyaffe tuligattako mu mbeera emu oba endala. Twongera obategeeza nti buli kimu kijja kutambulira ddala mu maaso era buli kimu kijja kugendera ddala bulungi era nga kye tubasaba nti baganda baffe mikwano gyaffe agali awamu ge galuma ennyama tulina okukkiriza nti omukulembeze waffe atukwatiddeko nnyo okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tutuukako era tusuubira nti ne Mwe Museveni okutuuka okukkiriza wano bingi byabadde ayagala era bingi byabadde asuubira nti tutuukeko ne munange ne tubituukako. So tutambule bwe tuti Uganda eyawamu Uganda etambula Uganda eyawamu bannayuganda bangi bagitunuulidde okulaba nga tutuukira ddala ku buwanguzi. Tutambule tulambule tutereeze eggwanga lyaffe ne byonna ebitateredde tubifuule eby'enjawulo. Tukkiriza Nubyanirie bwe munaba mufunye obudde muweereze bu audio obwo tuyingire mu byalo tubasaba busabi kuba kakati okuva n'olwale bana abasajja kati bagenda kutulaba nga bayeekera era nga bwe batulaba. Kakati tusooke tuzzeeko omuzannyo ebbali tudde mu byalo tugende tukole okutoba kwa leero okuvimba kwa nkya ye ngombo kati gye tugendamu mwenkareginga abantu mu nnimi zammwe kankozese nange omukisa guno njogere mu lulimi lwewaffe baamasa abamwesitsa namwe naayo n'abakeesereka abantu b'embaale nibisinza biramire ndianaano hubalanga huba kupilisa huronda hwana nikelesya leero n'abalombere buli mundu yesiitsa nange oli omusooroli ng'oli mu age bracket ironda nahwikonzeleere nutsesi chairman woowo musisinze esi waamira utsobone nga lisina lyowo liri mu national register mbawe engeri isutsa hundanika hukupanira halulu oba hukupanira lidwaliro oba hukupanira lugudo nga siwa participatinga muhulonda ta. Buli mundu nufuhe umuna Uganda uwe kumugaso nga wiminira muhulonda syaleero nga wahulonda nga wakutya kubona oba lisina lyo liri mu national register sunalonda tasitegeeza siri sundaba ni right demanding services itsa ni kuleka ebintu byo kulumari halulusi harusaho government. Yes, halulusi harusaho government ta ne at least ubakoni sisindu syesu nanihiraho sunyala wana niko kupanira sindu syesu halini nasyota so hotso olole musitabulimu nga wamalire ku confirming ori musitabulimu alisho sitegeeza siri ulumulondi ulonda sitegeeza siri now you are a full voter ulumundu ulondo okupa halu nga wamalire ku confirming esyesu ureke kobono oba national ID yo woli ni nayo nga suli ni nayo banga yawaho ni muhole renew nga wamalire kukola renew umanye urari nga utahulonda sina syesu witaga national ID witaga kuba mu national register witaga epeni yowa bindu bitaribye byo nga wabere ni nabyo ari wirekeke ari kunane huwenza kutsa huwenza kuriye na haru buli mundu yesiitsa na sino kikuwambaho haru hano si haliho omuganda halulu hano suhoyeta Bobi Wine halulu hano suhoyeta Nuputawe halulu hano hatsa kuditamininga sukaru utso mukula silingi tsenga halulu hano hatsa kuditamininga kama furoka kula silingi tsenga
halulu hano hatsa ko determininga iwe wo mwana omu masabanga wamalire kusoma kimiri mu mumbalo na kituyamu halulu hano hatsa ko determininga inywe nga basorori baba mumbale region inywe mu government yi yisi muwana muri mu kikana nabiya NRM inywe mu imiha wayena muri ho ni command mu government yi ibyo ni bintu byesuli ni huro ariwe wo musoro rusoka wirebe wamala kusoma wasoma university wasoma primary wasoma secondary are kureba sirebo iwe wesunyala waramba ko mu office tiesi babandu bano baramba muta ariwe basali bo bakulisa liswa bakulisa bulisindu bakulisa byabusa babikulisa osome ubayete konga nabo bakolera sindu bafokele barosi sayuli gutya mu myahana umundu akakulomare hasi chuwalinga future yo how can a person uli mu myahana umundu uhose chuwalinga future yo ali mu myaha chenda ba masaba hulonda khwana nikhelesya lero buli mundu yesitsa no ulira lumasaba na kuikonzelele nutsie ubonenga ubono bali sina lyowo lili mu national register ni mutsie siba chairman ni mutsie siba wandikhira mubone muri kama sina kenywe kali mu national register yade waho nga wolele yongo lino musali wowo ali bulafu oba watie bulafu ngonyala kumupira esimu nga watile mu lupapulo olwo unyala wakhebelo babono bali sina lyewe lilimu nga waifunile wamupira esimu wakanekani chairman bamutikinga ni sisindi mube vigilant nga wabone lisina lyositsa na mu national register ngo mundu yo wafwa na kuikonzelele ngo mu na Uganda oli ni right imise ebindi byolome chairman ori uyuyu sali wota wafwa kubanga omundu yo wafanga wamufukiri sile bamutikinge bara ali mu national register aho ni okhalukese NRM itsa kukolesa kukwiba Hesube na akanikele bulayi kubona obari sina lyo lili mu national register kwana nikhelesya lero nasimile bayayi Hesube na message yeyo inakenda yole mubakisu it is high time na feba masaba khurewe voice it is high time na feba masaba kumanya khuri we have a voice nga bandu ba demanding their own share tudde mu byaro tugende tukole okutoba kwa lero okuvimba kwancha ye ngombo kati je tugendamu mwe encouraging abantu mu nnimi zammwe kankozese nango omukisa guno njogere mu lulimi lwe waffe ba masaba mwesitsa na mwe nayo naba khesere khabandu bembale ni bisinza biramile ndiana no khubalanga khuba khupilisa khulonda khwana nikhelesya lero nabalombele buli mundu yesitsa nango olu musoroli ngoli mu age bracket ilonda na khuikonzelele nutsesi chairman wowo musisinzesi wamila utsobonenga lisina lyowo lili mu national register mbawengeliso utsakunda niha khukupanila halulu oba khukupanila lidwalilo oba khukupanila lugudo nga siwa participatinga mukhulonda ta buli mundu nufuhe umuna Uganda uwe kumugaso nga wiminila mukhulonda syalelo nga wakhulonda nga wakutya kubona balisina lyo lili munamu mu national register suna londa tasitegeza siri suna ba ni right demanding services itsa ni kulekha ebindu bye khulomere khalulusi khalusakho government yes khalulusi khalusakho government ta ne at least ubakho sindu syesuna ni khilakho sunyala wana ni khokupanira sindu syesu khali ni nasyo ta so hotso olole musitabulimu nga wamalire ku confirming ori musitabulimu alisho sitegeza siri ulumulondi ulonda sitegeza siri now you are a full voter ulumundu ulondo okupakhalu nga wamalire ku confirming esyesu ureke khobono oba national ID yo woli ni nayo nga suli ni nayo banga yawakho ni mukhole renew nga wamalire khukola renew umanye urari nga utsakhulonda sina syesi witaga national ID witaga kuba mu national register witaga epeni yowa bindu bitaribye byo nga wabele ni nabyo ari wirekeke ari kunane khuwenza kutsa khuwenza kuriye na haru buli mundu yesitsa na sino sikhuwambakho
halulu hano si haliho omuganda halulu hano si hoyeta Bobi Wine it halulu hano si hoyeta Nupu tawe halulu hano hatsa kuditamininga sukaru uzo omukula silingi tsenga halulu hano hatsa kuditamininga kama furoka kula silingi tsenga halulu hano hatsa kuditamininga iwe womwana omu masabanga wamalire kusoma kimilimo mumbalo na kituyamu halulu hano hatsa kuditamininga inywenye nga basorori babama mumbale region inywenye mu government iyi yisi muwana muri mu kikana nabiya NRM inywenye mu imiha wayena muliho ni command mu government iyi ibyo ni bye bintu byesuli ni huro ariwe wo musoro rusoka wirep wamala kusoma wasoma university wasoma primary wasoma secondary are kureba sireba iwe wasunyala waramba ko mu office tiesi babandu bano baramba muta ariwe basali bo bakulisa liswa bakulisa bulisindu bakulisa byabusa babikulisa osome ubayete konga nabo bakolera sinu bafokele barosi sayuli gutya mu myahana umundu akakulomare hasichuwalinga future yo how can a person uli mu myahana umundu uhosechuwalinga future yo ali mu myaha 9 bamasa hulonda khwana nikhelesya lero buli mundu yesitsa no ulira lumasaba na kuikonzelele nutye ubonenga ubono bali sina lyowo lili mu national register ni mutyesi bacheyamani ni mutyesi baba wandikhira mubone muri kama sina kenywe kali mu national register yade wako nga wolele yongoli no musali wowo ali bulafu oba watiye bulafu ngonyala kumupira esimu nga watile mu lupapulo olwo unyala wahebelo babono bali sina lyewe lilimu nga walifunile wamupira esimu wakanekani chairman bamutikinga ni sisindi mube vigilant nga wabone lisina lyositsa na mu national register ngomundu yo wafwa na kuikonzelele ngomu na Uganda oli ni right imise ebindi byolome chairman ori uyuyu sali wota wafwa kubanga omundu yo wafanga wamufukili sile bamutikinge barali mu national register aho ni hokalukese NRM itsa kukolesa kukuiba Hesube na akanikele bulai kubona obali sina lyo lili mu national register kwana nikelesya leo nasimile bayayi Hesube na message yeyo inakenda yole mubakisu it is high time nafe bamasaba kurewe voice it is high time nafe bamasaba kumanya kuri we have a voice nga bandu ba demanding their own share